Bugün 14 iyun 2025 günгі суббота saat 11'den 20 minut tutganlar. Dollar euro rubl boyunca malumatlarını beririz. Жалал-Абад областы Базарқорғон шаарынан сіздер видеоға кіргенде сөзсіз лайк басып подписацияны баса тұрыңыздар достар. Базарқорғонда курс қандай болды азыр көрсөтөбүз. Айлбанкта доллар 87.20, euro 100, rubl 1.087'den satılışı 1.13'den. Tinkabank'ta dolar 87.30, euro 100, rubl 1.085'den. Şöyle Evrasya Sattık Bank'ta dolar 87.45, rubl 100, euro 100, rubl 1.085. Kapital Bank dolar 87.20 olsa euro 100, rubl 1.085'den. Eldik Bank dolar 87.20, euro 100, rubl 1.085'den dostlar. Finans Kredit Bank dolar 87.30, euro 100, rubl 1.085'den satılışı 1.10'dan dostlar. Söz подписаться на нас, лайк басып қойыңыз.